Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantang mercek-cerek lagi ejirit sigatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajade. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'al haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma yassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhir sahhir alaina bikulli bashirin nadhir. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahabbani kana fi ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang pendengar dakwah yang ulun pemulia, bak malamnya Allah subhanahu wa ta'ala mantang beri kepada getanyo dua buah nikmat, yang diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Juga Allah beri kepada getanyo lahilah Nabi yang getanyo idam-idamkan. Walau getanyo hantam pernah taduk dengan Rasulullah, walau getanyo hantam pernah tamu peh-peh bahu dengan Rasulullah, walau getanyo hantam pernah canda tawa dengan Rasulullah, tapi bak babah getanyo sabi-sabi getanyo ucapkan sallallahu ala Muhammad. Dengan berkat lahir Nabi kena diatur hurung dunia Allah, maka diikutlah dua buah nikmat. Yang diikutnya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat bertakaikan salam, sabi-sabi kita nyo mendoa dan nyo mengadai kepada Allah, berkeputruk kepada penghula kita nyo Nabi yang raya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat, ulama mutaqaddimin, ulama yang mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar. Kata-kata takzim wal ikraman yang ulun pemulia kepada Bapak Gesyik yang pertama,
Dan yang ulun pemulia kepada bapak kecil yang baru, yang di tengah getanyo nyompat tengah geduk yang begitu ganteng. Kenyo mak kan ganteng tat mandua. Lun tanyang bakdo nama so ganteng kecil awai ngecik jinau. Ni jawab ganteng kecil awai nyomak lung mandua boh ganteng. Karena pak keciknya orang yang metijik-tijik lam gampung. Watedro nama ni jak watena acara pesta di rumah. Dia telepon pak kecik, tret, assalamualaikum pak kecik. Patne nyempat di rumah lun pak kecik ni jak pak long siat. Sehingga pak kecik kan nak rencana kan tak lintu ataupun tak ira baru nyaurina gejak pak kecik wate tak intat la lintu ataupun tak intat ra baru nyan pak kecik tungku mukolor ke dia pakai betul entah yang bak dro ke nyamban mekarat bak kepikir kita nyo maka long mohon bak urung dro ni pemuda-pemuda long mohon bak dro ni adik-adik long mohon bak dro ni mak-mak baik ni kun sapu ke pak kecik nyo apabila uronyo mak dro ni anak muda ado ni kun ke pak kecik nyan hana pu harap PMBLT nyo pak kecik. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada gurelun tungku imam syekh masjid dan tungku imam manasah beserta perangkat. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada operator kampung tuha pe, tuha pakat, tuha adat, tuha lapan, tuha tektok yang ulun pemulia. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada ketua pemuda dan ketua pemudinya. Nikalan mak yang mutuah berkat antusiasnya anak muda malamnya. Kampung desa Rantau Panjang luar biasa. Nekalan panggung yang berkelap-kelip cukup gagah anak muda nyempat duduk di ke kantor kecil luar biasa. Epat bak pagi tengku luar biasa. Tepuk tangan nilai siga ke anak muda desa Rantau Panjang. Ya Masya Allah, Tabarakallah, Ya Salam, luar biasa. Nyamban berkat anak inang nekalan uri inang ni empat ni bungong berkan na janda bolong. Orangnya hanali janda bolong tunggu. Putra tiknya nyo takun duda bolong. Alhamdulillah nyo berkat anak darah. Kalau seandainya berkat tayu bapak kecil nyo mau panggung hanali. Tapi alhamdulillah berkat anak muda desa Rantau Panjang luar biasa. Alhamdulillah kita sedekah gitu tanya. Berarti kamu panitia daripada desa Kampung Rantau Panjang tamleke ba Allah ba malamnya nyo nan urang yang minta sumbangan mak long pegah biuk kelebihan daripada sedekah so manteng yang timjuk mak yang mutuah baik saboh timpan. Saboh timpan ni juk tengah selamat katanya wate tengah di alam barzah. Nyomak yang mutuah yang na pempeng netik laju. Hanapun depa embek ni wau rumah langsung ni bilen tertu, duartu, lertu, pertu, martu tik laju malamnya. Boleh pitun tiga tak pegat acara. Yang gad kampung desa Rantau Panjang langsung kita mengbak malamnya hai entertainment tungku ampun tepuk tangan tiga ile ya Masya Allah nyo malamnya langsung ikalan tungku 50 juta anak mata ikalan uronyo tungku malamnya bapak gesi kampung Rantau Panjang luar biasa malamnya hebat ya kajuk betul mak lung pegah fadilah sedekah bajut bak watenyan nasidra orang yang kubu. Ibu tahu enggak orang yang kubu? Nah orang yang kubu. Orang yang kubunya mak kan? Igoknya bu siro kubu. Tiba-tiba
Gejak dia pakat ngon ke tiro karena hai kuh tiro ke. Gejak bak urang tetangga assalamualaikum waalaikumsalam neban tolong siat. Get bedah cok cangkoi mandua tungku ya kuh tok kubu ke deh. Dikala bak wate kalih kukuh kubu. Tiba-tiba gerah urang yang gasin nyan bunuh. Langsung ke kalen tungku yang metuah rumah urang kaya metingkat. Dikala bak watenyan go bedah urang kaya nyan gejak kenan urang gasinyan gejak bak rumah urang kaya. Assalamualaikum ngembahasa tanya. Waalaikumsalam krak. Ada apa? Puna tujuan kena. Tujuan kena yak lakei saboh gelah. Hai, kau yujak kah kena? So yang melinggai, urang kampung sebelah. Manyo kampung sebelah urang melinggai pakan i kena. Kau menang. Jino lekot long matang kenan, juk long kuh matang. Nah krit mak. Nah krit model lagi nya. Daripada ni joi saboh gelah ni tem yak kuh kubu nai no. Ni jawab habis tinggi-tinggi kau. Alhamdulillah. Ha, kaku bak watenyan tungku gugunci rumah. Leh gugunci rumah di tengah perjalanan tungku nau rumukat impan. Ino tungku putra lemang ini. Guna pada rumah pakcik lemang lom baju. Ha, urung mekat lemang bahasa katanya. Blo lemang dua krek. Leh di saah go blo lemang dua krek. I fikir le urang yang kubunya gejuk katanya. Gejak dua kena bak perkuburan. Wate katruk bak kubu langsung urang kaya nyan getren kenan dalam kubu. Gecok catok tungku gecatok tanah. Gecatok tanah, le gecatok tanah dikala di tengah nyan tungku mehek gitu. Itu ot lewat dro nyan bunuh. Hai. Tujuan guyukuh kubu bakso kan bak tanya nyotruk manyet ente nyokubu hanalu kemah tu maka tren sama-sama tungku kubu yang urang kaya dang belahno yang urang gasinyan buno dang belahno yang urang gasinyan dang belahno dikala bak watenyan tu wateh tungku gejuk saboh kuih tungku ko urang yang kubu nyan buno dikala bak wateh gejuk senang tat hati hana teringat gejuk langsung bak watenyan gekun le urang yang pajuh yang kubunyan. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, napa selamat ya Allah urang yang kajuk saboh lumang kelung ya Allah. Ya Allah, napa selamat urang nyawa singah ya Allah dikala kagulup di alam barzah. Ya Allah, napa penguh kubu urang nyawa singah ya Allah. Ya Allah, napa luah kubu urang nyawa singah. Baca bismillahirrahmanirrahim langsung ke pajuh. Bak watenyan tungku leh paju kebiasaan tanya anak muda leh paju kan taduk tak istirahat sikret kan tak istirahat tungku pik rukuk lagi kamu bunuh pak kecil pik rukuk udang garam tungku imam tungku pik rukuk opposition nya lain-lain tungku pokoknya tengah pik rukuk di tengah celah-celahnya tungku Allah gu petengut malhedronyan termasuk urang kaya gu petengut oleh Allah Taala termasuk urang yang kubu dua dronyan urang gasing gu petengut oleh Allah Taala pakan gu petengut oleh Allah Taala gendek tes bak urang kaya yang krit yang bunuh bak wate glakei han gobi bak watenyan tungku dia urang kaya nyan gu brok-brok nyan kan rara babah rara punggung rara gulunyung di biathap kakak dikala watenyan sang-sang yang manyet yang kena mati yang inuk me ujratnya sang-sang urang kaya nyan bak wate kali gu putron manyet kena dalam kubu urang kaya nyan tiba-tiba malaikat langsung datang getanyang bak urang kaya nyan ma rabbuka so Tuhan kata ipa kulit lemang bunuh tungku arab ipa kulit iman malaikat baik macam-macam nyoke urang yang juk keikhlasan bunuh tungku lemang bunuh nyamban tertulung dengan sikret on mang alhamdulillah mak drone bunuh nana khauri maulud ino mak na alhamdulillah urang khauri maulud urang tanyo agam tajak upasai pakat le perma bang ya tajak ku desi ayat pobote hai tak belanja singa kon mulut onyo bedah tanyo agam tak pengon orang pengon tungkuang dan tanyo urineng tawau rumah biasa kenang bajai daster boleh getik grup-grup dalam sud bajai yang tajak urineng sik biasa mak yang tua ha ni kalan urineng asai kajak sik beno cok ija le sekretnya yang putai keun ya ban cok ija nah yang model pak cukup gawat
Nan kalan ku berteh kalan. Na urina watai gesuk jelebab mana ha? Gahaya le putra pakan le hayaknya apa tanya mbak urinang pakan hayak le. Hai tungku pak ne kalan ikan apa rumah ku. Nyamban ke model hayak, le hayak ha. Yang model lo meno yang le hayak yang meno nyamban. Dang meno napruh lah mena. Napruh lah menang. Nyambat nyokan mak, nyokan. Nekemnyo. Napruh lom, le nyan pegat nyan. Leh tanya agam kohek ta pre. Kata pudip Honda, kata putum Honda. Nyan loh bak kaca tungku, nyam dua jum han puta pre. Cok yang pertama cok lip. Cok belah no. Le nyan kerih boleh kuning. Le kerih. Kalau tempat jenang putih hibuangen. Pok berat hibuangen. Leh nyan hai tapi kelem hai mak long kalon. Nyam perkataan ni darat. Darai no lena hom wallahu alam. Epat darai deh ni kalon. Nyan nunggu ikem balako bang. Nu presiat ilai bang. Pakon na tinggai tah cek sabo. Nyan tah cek nyan tungku dalam nan tungku nyan. Pemper dalam. Nyambat. Nyan hai long fikir lom sabo tu. Ilako kena kecapion Honda kena tunggu kan nak kecapion Honda dia kan yang kan najak lah menuh di dalam kali geluh draw ke siji geplung lembak kacam lah baiklah bang baiklah nyalu bak kacam lom handa temejak kurkuah handa temejak bat tempat tak belanja tunggu nyamban berkata urina tapi urina ini hana pat tunggu pat ya amban alhamdulillah kah urang yak belanja urang yang peh alat. Nah, nu kala nu pernah biuk mak. Urang awal watai go peh alat tungku. Boleh geti anga. Hana pati, hana batai mu peh nak ingat ni. Sona batai mu peh yang raya watane watai tanya pakai. Nah batai mu peh yang betul. Nah, alhamdulillah siap cok rumah nu kalon. Nyan batai mupih nyan aning ibena nyam be bopa ni kan nyan watai gegiling ni kalan nak muda kena beh na tau nyan watai gegiling nya gegiling getik bawang boleh getik ni angah boleh getik tunggu nyan termasuk lom yang kedua urang agam awai tunggu urang agam jenuh nasi lagi nyan yang jemut yan urang agam awai watai gejak ublang ni kalan ge cuma tok ni yang pak ge cuma tok yang boleh getik angah tinggal sikret tu ngom betul nagai yang ban tapi uronyo cia kalan tunggu serba udek canggih uronyo tunggu serba udek canggih uronyo mandum payah tekan dengan sikret ni jaro uronyo nyo pekon jak bak kompor tek pudek pipah angin tek cok blender tek pudek atas semerah tek dumpu tek kunci pintu tek maka boleh getik urina nya bebe kemang bebe bungong siap perintah orang yang peti betul subur pakan hana olah amban nyan urang yang peh alat urang yang santuni anak yatim urang yang pegleh bro dan urang yang setelefon dan urang yang loh empat untuk ampun dan urang yang dengar dakwah fiahullah hu yaumal qiyamah ma'as sadiqin mesapat ngau urang nyan singa ngan urang syuhada ngan urang sadiqin pat tempat urang nyan wa yakunu fi jannatinna dalam syurganya Allah nagalak nama tamun syurga mandum galak tamun syurga nak khori maulud pun ngampu mak pakai si le rantang mana alhamdulillah kadang kala uronyo urang khori maulud tungku ngamanok tinggi Baiklah, nama pun manok tinggi inan. Nah, putra manok tinggi ian. Manok potong, ceneu manok potong waktu tajak bak daga. Takun bak urung mekat. Padu you manoknya, hai pelih mong. Itarik rut tudang menoji. Hai pelih wang. Nyan manok tinggi. Nyan menurut nyan fahala singa. Nyan baik nak leke letat. Uronyo cinta kepada Nabi. Bak babah tabi. Nabi Muhammad. Nabi yang raya Nabi Muhammad
Nabi long cinta. Wahai nabiku, neprehlah kamu bang ulati nyan tabi baba. Tapi kau rimalut ngan mana atau tapi mana kampung di kalian. Tak mana agama tak belau mana kampung tu padu yu mana kampung nyan 80 ribu. Wat taat ico rut mana kampung tu mazhabah pasai kalau rutuk pasalit. Nyan mana nyan tu ha kau rimalut bulule tanya urinang. Nan dijut berkat urinang tungku berkat lahir Nabi tanya mulia. Bak masa jamun masa jahiliyah urinang hana yuam. Hai mak, hana pun bercangklak ra ni, hana yum ra ni. Berkat lahir Nabi tungku dra ni mulia. Masa jahiliyah. Hai tungku kiban yang gekeun jahiliyah le. Yang gekeun jahiliyah tungku berat tat palih. Ada palih-palih tanya tungku golam tak palih naikun tanya jahiliyah. Hana yang naik tu bi tanya kopi jahil. Ya ni golam palih tingkat tekan tanya. Maka bak masa jahiliyah nyan tungku asal lahir urinang ico ipoh. Ico urinang tungkunya yang lagi yang duduk-duduknya ico urinang bat yang listrik ibu pa. Ico urinang igilang mata giling. Ico urinang tungku ucang tawari tungku. Ico urinang ikoh takwa. Masanya tungku kan retak tanya yang pubut. Saidina Umar pernah berpubut tungku. Pernah Saidina Umar tungku gekem klik Saidina Umar. Nah pernah aku pupuk oleh Saidina Umar. Dudai tanya oleh sahabat, Umar, kok nangis kok tertawa? Kenapa? Dia klik kem kenyo nak mit. Nya kan pernah takut kali klik kem kata kem kenyo kan. Yang pernah dilakukan oleh Saidina Umar. Pernah sahabat tanya, hai pakon long segalam long tamang Islam. Bawa tenyan anak long tungku long cok tungku anak darah. Long cok long me kedih ugle. Bawa tenyan long cok cangkoi sabah. Bawa tenyan long perhut anak long kenan lam uru. Dikala bawa tengah long kuh uru nyan ipa lehok pak bajelun. Ibadah anak ayah. Padkan ayah bajelun kakuto ayah isampuh le anak. Icok disu le anak ayah. Don kai paruh ayah isampuh le anak. Bak masanya Saidina Umar na sayang ataupun hana sayang gekalan bak watenyan inan sedih Saidina Umar tunggu. Bak watenyan hai ku fikir karena bak masanya perti jahiliyah ipoh anu langsung getakat ngan catok bak anu tunggu gudubam getakat. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Mandron kem kiban. Wahai sahabat, berkata pula kata bak watenyan yang kaya-kaya pegat Tuhan ngan mu. Bak watenyan yang kaya-kaya pegat Tuhan ngan perak. Bak watenyan urang kaya-kaya, urang yang di bawahnya pegat Tuhan ngan tupung. Bak watenyan yang di bawahnya pegat Tuhan ngan merdeka. Bak watenyan hai berkata pu sahabat, kahe ku sembah Tuhan nyan. Bak watenyan Tuhan ngoro tarik itu hujun di Tuhan ngan tepu geduk kara ke. Dikala kahe ku sembah kuleup ompunyung Tuhan ana keun tepu. Lenyang kulub jara Tuhan ana keun tepu truk bak boh Tuhan kulub ana keun tepu le Tuhan. Yang Tuhan wajan inan yang membawaku tertawa yang pernah dilakukan oleh Saidina Umar. Hai mak urinang menel heboh tempat nan depat uragam urinang menel heboh tempat. Yang pertama dapur, yang kedua sumur, yang kelih kasur. Yang urinang cini urinang tungku bak dapur 20 jam. Yang kedua bak sumur semerah urinang. Yang kelih tu ranjang. Berapa kali bak uragam nyoba talah ranjang kekem tu. Yang empat ipikir lewat jahiliyah apabila sabe-sabe urinangnya main di atas ranjang akan lahir keturunan maka lahir anak inang akan ipu punuh dunianya maka ipoh lewat jahiliyah nyamban tungku masa jahiliyah. Hai Nabi Muhammad urang yang paling mulia pernah ke pegah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ditinggalan tiban sifat Nabi mak
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan kuutuskan engkau Muhammad kono di atas duniaku illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberi syafaat mansigom dunia. Yang ni kalian berkatlah Nabi, senanglah bangkai, berkatlah Nabi, senanglah dicem-dicem, berkatlah Nabi, senanglah engkut. Lat batat kaya penerah truk bat tangguk pure ubena sidam yang na lam guha senang berkatlah Nabi. Hai mak, Nabi pernah lahir di tengah-tengah urung jahiliyah. Nabi pernah lahir di tengah-tengah urung yang serba pembunuhan. Nabi pernah lahir di tengah-tengah urung yang sulit. Tapi pernah Nabi digelar Al-Amin. Nah hebat Nabi mak. Hai, lon tanyang baik tinggi lon tanyang badra. Nabi Muhammad lahir di tengah urung sulit. Nabi Muhammad lahir di tengah urung pembunuh. Tapi Nabi Muhammad pernah digelar Lon tanyang mbak mak, apa arti Al-Amin mak? Mbak tahu. Lumbi akuah. Apa arti Al-Amin? Ni jawab hai. Anak muda, apa arti Al-Amin? Ya Masya Allah 100 no. Nabi Muhammad orang yang paling orang yang paling jujur. Tapi pak watenyan tungkuah pernah rapat perti awak sulit. Nah rapat sulit perti pagsi sulit, tuapa sulit, tungku imam sulit, operator kampung sulit, rapat perti awak sulit. Ino na rapat awak sulit. Ni jawab na rapat awak sulit ino. Pagsi iro na sulit. Hana kan alhamdulillah hana nya rapat awak sulit tunggu wah. Termasuk pak watenyan na Abu Lahab tunggu. Na usul daripada tuha-tuha put baklung na usul ko si Muhammad uronyo bekle takun Al-Amin tho si takun ko si Muhammad takun uronyo Al-Kazib. Si Muhammad nyan adalah pendusta agama. Abu Lahab tunggu watai kun le sahabat watai kun nyan ke Muhammad bekle takun Al-Amin takun Al-Kazib nyan Abu Lahab kan atau kursi ge ho ti ge atu meja go hai puka dari mana ukalan si Muhammad nyan pat tulit si Muhammad hana ku tepat man kesah ditakun tulit nyan kekah ajua kekah takun be cocok itulah awak kun ada amdi anak kun ada sapu api ya ambat nyan Nabi Muhammad tunggu Nabi Muhammad orang yang paling mulia, maka ubena yang nabak Nabi mandum mulia. Ni kalian apabila hidup pak sabah tempat yang mulia, maka bendanya akan mulia. Lon tanya nguronyo tunggu tilok brown pakaian padu yum tilok bagi si pakaian padu yum tilok nya tiplo ribe tengah tilok Jepangan nejak bak urung mekat urung mekat padu yum tilok nya tiplo ribe pegah cicok tilok nya tunggu jok bak Abu Kuta Kerung gondang lepak kecil kena kampung rantau panjang menan gedren tunggu Abu di Kuta tayu tamang di rumah karena rumah tilok tunggu 3 ngabu tamang tilok dalam pakon karena si urang sok urang yang paling muliakan tilok mulia urang sok mulia. Ni kalian asai hidup pada tempat yang mulia tabotuk contoh topi putih tunggu haji sok pada yumnya minimal tabuh tungku kan 20 ribu sakan nya kan 20 ribu si gesok le Abu Mudi topi nyan tungku gecok le Abu Mudi taundang kena bak lampung atau penang tai semua berat gesut topi le Abu siat tungku nyan bak watai ni salam Abu ikriling ikriling Kaabah Baitullah iputa kan ke topi tungku ye pakon ku urang so si pakai tanya pakai lah ni mudah hidup bak kedai kopi musuh menoi pakai hai tamang jungon ta ci goni icok topi-topi yang rami kedih pakat urung so hana mulia. Ni kalian darah Nabi tungku mulia termasuk tungku dari ujung Nabi sampai truk bak kaki Nabi Nabi tungku Nabi mulia pernah Nabi watai getuk tungku itegom di rumah pakan itegom di rumah karena Nabi nyan di pemulia
Citu dia. Orangnya kebiasaan tajak bak bineh kerung empatnya kentong kerungnya. Nampak sikit. Nampak sikit. Tak bedah tu watai bunga. Tak bedah. Pram itu bik nyambil cak. Tahu baik mutulis nan Kak Boy T. Nyoraga mutulis apa maun baik. Pakan mutulis karena ubena ata Allah ronyo tengku man sigom dunia ronyo tayaku tengku tapi ke Allah hana tinggal maka tanyo tengku hai tigom di bumo igula darah nabi mulia tengku darah nabi ronyo tengku darah tanyo mak ronyo najak ublang ini ibu najak ublang ini nah ibu tahu enggak lintahnya lintas. Kalau enggak tahu lintas pacat ibu tahu mana pacatnya pacat. Baik pacat uragam nak kalau. Nyo pacat pacatnya lintas. Watai tajak ublang kena lintah baki tu. Kan? Mata lintah. Lintah. Tak heu leko nyai lintah. Bak watai kai lintah, putai tarik lintah mak. Darah ditarik ke. Bak watai kai tarik darah, nyan tungku ubena penyakit tungku ipu pulih. Na penyakit gula pulih, darah mameh pulih ditarik darah kuto. Tak bedah tu tanya mak oronyo tak sewa motor, dia hana motor tu. Tajak ke di Bandar Aceh. Ho tajak bak tempat kedoktoran bagian spesialis penyakit tungku yang penyakit dalam ataupun penyakit luar, darah mameh segala macam. Tajak bak doktor, takun itu yang le doktor mau ke mana? Pak, nyo kan darah mameh nyo. Masakah nak baju huli. Di bancara atau kurung mameh nyo. Ikut le doktor masuk ke dalam. Teruk terkenal dalam, bak tanyo. Icok sikin adun. Ikrih bacut inau bak tanyo. Ikrih bak jarau. Ikrih bak kaki, ipekap lintah limong boh tunggu nyamban watai katro lintah nyan tunggu erhut lintah duduk tertanyang bak urang bak pak doktor padu belum bayu leher tuh ribe nyan ipekap lintah leher tuh ribe itanyo tunggu tajak ublang dikap li lintah nyan watai kadikap li lintah erhut lintah bak tano duduk tertanyang bak lintah pak lintah padu ubayu gratis bang tinggal jak lom ikun. Nah, ni kalau hana payah bayu tunggu. Maka mulia tak tunggu tabut laganyo najamo tabut. Nyan ben poh-poh jamo itarik darah kuto tunggu. Nyan ikamoy dayah na pijit. Nya pijit pada tempat tunggu ikelilingi pijit, ikul pijit. Ikul pijit. Itarik darah maka darah Nabi tunggu mulia. Pernah bawa tenyan gukun bak para sahabat kerja ilai. Putana tacok darah long siat tak ubah tak simpan begot. God ya Rasulullah, gucok tu darahnya, gucok darahnya, gucok, tabuh peluk gucok, tabuh peluk gucok darah. Bak watenya genuk som bak tempat iuk batai. Kalau seandainya nyolong som darahnya iuk batai tu pulih sahabat-sahabat lain, makin caranya pernah gekun le Nabi. Kalau seandainya so yang menjampu darah Nabi dengan darah urang yang jibnya, nyan gupaharum le Allah daripada api neraka. Bak watenyan tungku yang mutua gucok le sahabat gupuka peluk yang bang gupuka getinggung gejep duduk bismillah ka leuh gejep gucok peluk nyan tungku gebah peluk nyan tungku bak watenyan gejak bak Rasulullah sahabat kalih tak simpan darah lun kalih ya Rasulullah aman ya Rasulullah pat kata simpan ya Rasulullah long simpan lam perut long ai pakan kajib ya Rasulullah pernah nepegah le drone so manteng yang berjempu darah drone dengan darah urang yang jibnyan maka singa gepaharum daripada api neraka nyamban mulia darah Nabi mak yang mutuah abi yang berbahagia kembali kepada dasar getanyo uronyo mak yang mutuah tak ingat apa yang terjadi bak uro yang berbahagianyo bulan tungku tak peringati urang lahir Nabi tungku. Siton 3 sagai tak peraya urang lahir Nabi. Sedih tu. Krit tu. Krit. Han, maka beraya-raya tungku nyo kompor kono. Beraya kita nyo tame budalong kono. Pakon karena berkat lahir Nabi tanyo uri inang mulia. Pernah bak watenyan tungku. Siro sahabat itanyang bak Rasulullah.
limaza tasumu yauma isnin ya Rasulullah? Pakan drone ya Rasulullah titip urus Senin drone nu puasa. Hai mak, lon tanyang bak drone. Drone tanyang bak ngon, bak Rasulullah mesti yo mantang na Rasulullah. Ya Rasul, pakan drone ya Rasulullah titip urus Senin nu puasa. Dijawab dia Rasulullah, zakalitu. Uronyan uro gepelahilun oleh Allah. Hai mak, Nabi Muhammad lahir kena pu uro mak. Nyawa habis inggi engkau. Uro Senin, malam Jumat pu malam. Malam Senin Nabi dijawab zakalitu uronyan uro gepelahilun. Ada medeh dijawab oleh Nabi, uro Seninyan uro yang paling mulia. Uro Seninyan uro yang paling god. Tapi Nabi kan dijawab lagi nyan zakalitu karena uronyan uro gepelahilun. Hai mak, sahabat Nabi teh mak. Sosok sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar. Jawab kata yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina yang kelih Sayyidina yang keempat Bilal bin Rab, termasuk saboh tu tungku Sayyidina Ali dan saboh tu igopenan Tasalabah bin Abdurrahman. Oh na cinta Tasalabah bin Abdurrahman. Tasalabah bin Abdurrahman sampai-sampai geminta masjid tungku buta dengan rumah Rasulullah. Ita yang mana? Di samping masjid tapi nah rumah. Nyamban tanya orang gua. Sahabat Tasalabah gemita masjid berdampingan dengan rumah Rasulullah. Pakan gemita masjid berdampingan dengan rumah Rasulullah. Matanya pun dikala getubit Rasulullah. Matanya pun yang kalen wajah Rasulullah. Wajahnya pun yang kalen wajah Rasulullah. Dikala bak watenyan gehoi Tasalabah bin Abdurrahman. Umur Tasalabah bak watenyan sekitar 17 tahun ataupun 16 tahun. Tasalabah, ya Rasulullah, putrana ya Rasulullah, tabedah tajak siat Tasalabah di antara bukit kota Madinah. Tajak selesaikan beberapa perkara. Bak watenyan gebedahlah Tasalabah mak cukup tajam geja. Nah ini orang tajam jak. Ana nyan gure Tasalabah cukup tajam geja. Pakan tajam gejak Tasalabah bin Abdurrahman karena begitu mekalan wajah Rasulullah. Gebedah gejak tunggu. Dikala bak wate gejak, mata uro cukup tarik hai mak. Mata uro cukup tarik angin mesupai-supui angin. Dikala bak wate nyan Tasalabah terkalan beda tunggu kalan dengan terkalan. Nyo kalan langsung takalan pagsyik langsung. Takalan. Nyo terkalan atadih kedroi. Bak watenyan tungku terkalan. Na saboh terowongan guhanya tungku naga pakai pintu. Lehnyan naga pakai ija. Kanya mak kan ada pakai ija kan bak pintu rumah kan. Na pakai ija. Bak watenyan iput le angin cukup 3. Musupai-supoi tungku rupanya Tasalabah bin Abdurrahman terkalan tidak uri nang tengah mano getup mata. Ya Allah, matanya pun yang kalan wajah Rasulullah. Tapi dulu walam matanya yang kalian maksud. Geplung Tasalabah bin Abdurrahman langsung geik di atas bukit kota Madinah gede tunggu. Hana lewo gede bak Rasulullah. Hana lewo bak watenyan Rasulullah ngan para sahabat getanyang Umar. Kadiwo Tasalabah bin Abdurrahman golom ya Rasulullah. Bunuh sajan drone go ya Rasulullah. Golom diwo kan menan ke kele Bilal bin Rabah langsung talakukan semayang le ge kamat le Tasalabah bin Abdurrahman langsung bak watenyan Rasulullah yang dang imam, para sahabat yang mengikuti le sembahyang. Singkat cerita getanyang le Rasulullah bak Sayyidina Umar kadiwo Tasalabah golom ya Rasulullah. Bedah siat hai Sayyidina Umar ya tidak siat Tasalabah bin Abdurrahman kapadu uro kahana diwo gebedahlah Sayyidina Umar gejak kena bak kampung-kampung tungku akade. Getanyang bak urang no bak urang kampung. Hai tungku. Nane kalan urang yang model mono urang jih panjang, urang jih ok panjang, urang jih tungku putih di kalam merempok ngurang tabi-tabi gekem. Na merempok nane turi, hana lung turi. Bak watenyan gebedah Sayyidina Umar langsung gua kedeh bak Rasulullah. Di kala wate katruk bak Rasulullah, getanyang le Rasulullah Umar tiban kamu rempok Tasalabah bin Abdurrahman golom ya Rasulullah. Bak tengah pegah-pegah haba Tasalabah, bak tengah pegah haba Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Turun malaikat Jibril gepegah. Hai Muhammad,
perle tanuk serta Tasalabah bin Abdurrahman tajak laju di antara bukit kota Madinah inan ji maka gebedahlah Saidina Umar ya serta bak wate gejak tungku wate gejak ge kalan tu bak bineh glenyan mu brembring hai mak mu brembring metamah ge beto metamah mu brembring metamah ge beto metamah mu brembring metamah ge beto metamah bu brembring bak wate kato rupanya kan Tasalabah bin Abdurrahman putra Sid rupanya kibas cukup jai binatang ibu tahu kibas kebiri lagi kebirian ya kok jai bak wate gedengan ya Masya Allah bukan Tasalabah bin Abdurrahman rupanya isamping bineh bak bineh bak kaya na sidra urung tuha tungku tengah ge perasan susu gejaklah Saidina Umar kenang Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam lon tanyang bak drone siat nana turi urang yang model mono urang jih putih jih panjang ge pakai surban baje jubah ge pakai nana turi tapi wate merempak ngau urang sabe-sabe ge ken dudak ge jawab leung tuhannya teman karap betul lagi kata cerita tapi urangnya kan ge ken ge klik sabe pat teman urangnya poh nam support gelak ke perasaan tutu baklun maka perle kata tanuk merempak ngan Tasalabah bin Abdurrahman tamusom ilikut bate gebedahlah Saidina Umar gumusom ilikut bate langsung gumusom ilikut bate langsung turun urung Tasalabah matanya pun yang kalan wajah Rasulullah tapi dulu walam matanya yang kalan maksud gelake susu teh susu gekeun ba urung perasaan tutunya teh susu gecok susu tunggu yang medua siranya gejep bacut susunya karena gerah gedatat amban bak wate ka gejep susunya gekalan le Saidina Umar Tasalabah gekalan le Tasalabah patu Tasalabah patu Tasalabah gekalan le Tasalabah oh but ka kono budah ya Allah budaya wa geplung Tasalabah ge di atas bukit kota Madinah carang Saidina Umar langsung gua puak geum bak wate ka geum nyan getanyang hai pakan gatahan Rasulullah ka gepreh pakan hangatem wo lu hantem we merumpak ngan Rasulullah pakan hangatem merumpak ngan Rasulullah bak wate kena pegah-pegah nyan hai mak yang mutua pinsan Tasalabah dikala ka pinsan gecok Tasalabah gepeik di atas buda gepuo kedi ho gepuo kan bak Rasulullah tapi gepuo bak rumah maknya Tasalabah dikala bak wate nyan Tasalabah tungku ka gepeik di atas rumah gecok ija getup bak wate ka getup Saidina Umar gekun bak mak bak bunda long idin fiat lu yak merempak ngan Rasulullah gebedah Saidina Umar gejak kedeh bak Rasulullah Assalamualaikum ya Rasul Waalaikumsalam putrana mono ya Rasulullah kam merempak Tasalabah ka ya Rasulullah menurut drone ya Rasulullah kiban putacok tame kena ataupun kiban ya Rasulullah gekele Saidina Umar mono menteng jut longjak kedeh nyani kalan mak urang yang cinta kepada Rasulullah tanya uronyo mak tak perah reah tak hauri maulud uronyo mak tanya adun uronyo le sembahyang takin sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallama komandum ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Allah sallallahu berayu lama Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Adun ingat ada anak darah ma ursilun bila ditanya tatim muslawud kepada Rasulullah singa yang akan mendampingi kita, Rasulullah singa yang akan yak tetat tanya singa tungku yang mutua nyamban mak bak watenyan tungku gekul di Rasulullah. Saya Umar julung jak menteng kenan bak rumah Tasalabah bin Abdurrahman kakeh god gebedah Rasulullah gebedah ngan Saidina Umar gejak dikala bak wate katruk kenan bak rumah Saidina Tasalabah langsung geik Rasulullah tungku
geduk Rasulullah di samping ulai Tasalabah bin Abdurrahman. Gecok ulai Tasalabah gepeduk di atas pangkuannya Rasulullah. Gecok lem ulai Tasalabah gepeduk di atas pangkuan. Bak watenyan tungku Tasalabah bin Abdurrahman langsung geti ulai bak tanah. Gecok lem di Rasulullah gepeduk lem di atas lemung. Bak watenyan gecok lem geti lem bak tanah. Bak watenyan geken di Rasulullah Tasalabah. Pakan Tasalabah kata di kala long peduk di atas lemung long kata tatik bak tanah. Ya Rasulullah, hana cocok ya Rasulullah, ulenyo ya Rasulullah yang di atas lemung yang suci ya Rasulullah. Pakan hana cocok. Pernah Rasulullah nautus lon kedih di antara bukit kota Madinah. Bak watenyan ya Rasulullah, angin cukup 3, mata uro cukup tarik. Tiba-tiba bak watenyan terkalan. Cuma terkalan kalon-kalan ya Rasulullah. Na uri indang tengah mano. Matanya pun hai Rasulullah yang kalan wajah drone. Tapi dulu walam matanya yang kalan maksud. Maka hana cocok ulenyo di atas lumung drone. Hai, pakan hana cocok. Bak watenyan tungku gelake 2 buah permintaan di Tasalabah ya Rasulullah. Long lake bak drone ya Rasulullah 2 buah permintaan saja. Putra gata lake Tasalabah. Ya Rasulullah, nilai ampun yang long terkalan uri inang uronyo tengah mano. Nilai ampun ba Allah, dosa lonyo nilai ampun ba Allah. Yang kedua ya Rasulullah, dono benu pujuh ngalon ya Rasulullah. Terlebih dile Allah kagak ampun dosa gata Tasalabah. Lon hana lo pujuh gata Tasalabah, lon nempat di samping gata bak watenyan Tasalabah. Gekul ya Rasulullah, kadang gata tani wa ba Allah ya Rasul. Nyona mengak-ngak sabah binatang ya Rasulullah bak runglun. Sebagai sabah binatang ya Rasulullah kadang kata tani wa ba Allah Tasalabah. Bak wate kenyan langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bak wate nyan tungku Rasulullah gehei para sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah. Bak wate nyan Rasulullah yang semanongan para sahabat. Rasulullah yang dang imum, Rasulullah yang dang imum. Dikala kebiasaan bak wate tak intat ujrat, bak wate tengah ku usung dia mai ujrat, Rasulullah gecengklat mak yang mutua. Ikala le sahabat pakan gecengklat Rasulullah, sedangkan bumi tempat berpijak cukup luah mantang. Pakan gecengklat bak wate nyan gejawab dari Rasulullah, hai mak, wahai sahabat berkata pule gata, gaki lon hanjit lelong berpijak di atas bumi Allah. Pakan kabeh punuh ngan gaki para malaikat, kabeh punuh ngan gaki ngan para malaikat. Maka long halal le long berpijak di atas bumonyo. Nyo hai mak yang mutua Tasalabah bin Abdurrahman 2 boh gelake permintaan uronyo anak muda. Ingat mak, 2 boh pesan Tasalabah bin Abdurrahman. Putra pesan yang pertama, Tasalabah terkalan kan gekalan tungku maksud cuma terkalan. Ya ge singa han ge pa ampun dosa Allah. Paki anak muda uronyo anak muda. Tadu ba kedai kopi anak muda taweng. Igop iweng boh mano. Itanyo taweng nek Cina. Inek Cina nyan tunggu wate taweng dah puta ape meno hai mana mak generasi uronyo. Wate cok nyan gesek le anak muda gi kem nek Cina meno ikem nek Cina. Gekul le nek Cina anak muda. Kagusu bau lenek nak jo igusu le muda ikem nek Cina le nyalo mana muda bele bau le kagusu ba kaki ne igusu le muda ke kem Cina wate le gusu gujo super wing ya ni kalan anak muda, ingat anak muda mak ya hai anak muda, bila kita nyo mantang uronyo tungku galak yang berkekalan dengan chip nyan peng yang merempak daripada chip tablo baje anak muda, blow baje anak muda puau rumah nyan baje tungku yang dirah le rumah sama tungku anak muda lagi tatuh iye tungku nggaling na icok le rumah tungku ira baje getung wate tak ibadah getung ngi yang ke lagi nyan anak muda mulai malamnya anak muda kampung rantau panjang tak ubah chip jawab alhamdulillah, ingat bagi cia. Tak kubah. Ilua tak kubah cip.
tiga tu beraya takubah cip lam tamen cip betul Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi. Nyo ingat, nyo hanemen, nyo apabila anak muda drone mulai malam singa, mantang no putas nek Cina nyan, mantang no putas skater, mantang gekem nek Cina, pengen yang no paju, nyan ingat anak muda, malam ton uku anak muda, bekle pegat panggung lagi nyo, bekle undang dakwah pakar tunggu rugo mantang. Apabila anak muda mantang ni wengcip ino dalam kampung nyo tungku pade yang nalam blang tungku ikap itiko boh u tungku hanai mu boh perumoh tanyo pakai tabe dalam perumoh tu mu cecok ngam perumoh tu tabe pakan mu cecok tanyo ni muda wengcip ingat bengeh hum lam nyo ka nyo hai ba kedai kopi hidup iwe ngono keke ni duri le putrai pegang igo ba mano iweng jikan weng kroina alah ino muda ino hana alhamdulillah luar biasa anu muda kampung Rontong Panjang pakan hana anu muda ino karena na idengar dah beli wing na dengar kan luar biasa. Yang kedua gelakai leta Salabah bin Abdurrahman, ya Rasulullah lolakai permintaan bak drone ya Rasulullah drone bet nu pergi ngelong singa hai anak muda tanya uronyo anak muda dan ibu-ibu mak-mak drone anak yang kagak titip oleh Allah pak anak nyan titipan daripada Allah bila drone singa hai mak tanya ayah ingat ayah nyo anak yang ubeno uronyo hana tak bi ilmu agama ingat perumuh tanyo hana tayu sembayang perumuh tanyo hana tayu YouTube orang preh singoh tanyo anak muda preh tanyo singoh orang syik lon anggap oleh Allah Ta'ala orang syik dah dayus gatu laulang orang syik agam apabila hana gi ajo anu bat tempat pendidikan bila orang syik agam orangnya perumah mantang iplemah bulai getia mantang perumah mantang iplemah mantang perumah iso bajai ketat nyan ingat tanya orang agam nyan gecap sebagai dayus urang dayus belean tamang syurga tengku be syurga hantu macam nayo ni dia mau tak jawab kau bunuh ke syurga galak bayar hantin aku tu mikir aku no tadi yang nak galak syurga kau galak lontong kau wate tamang nayo kau beraya lu PMBLT galak ni hai PMBLT galak ni burtuh galak tu yang masalah apa dia beli ni mata tu kau mencedera dia masuk long tapi long hana empat yang dua buah permintaan daripada atas Salabah bin Abdurrahman maka mak yang mutuah dikala drone netem khanduri maulud nyo tungku para malaikat akan gesaksikan nyo malaikat tungku kabeh gejak nyo gecatat pat gecatat gejak bak malaikat hai malaikat takala ni hai umat Muhammad tengah hidup dalam umbun umat Muhammad pagi na lambun pagi awai na lambun pagi dudo pina yang awai pina ino dalam umbun termasuk operator kampung na ino anak muda nyan tungku yang mutua tak ingat nyo singa gekul le Rasulullah putra gekul hai ubena nan nyo mandum tak tulis bak pintu tulis bak pintu syurga nyan mak hikmah nejak keno nagalak ni hai mak nyolong kau bacut orang jak but ku jai pala nyo termasuk but nyo pakcik nyo termasuk but juga itu yang leu orang tunggu masa talon-talon but batik tak kiban hukum tunggu sama sih tapi yang lebih ge tunggu bina gure tu pakan karena penutuh daripada gure hai mak nu pala fahala orang jak but nyo malam nyo drone tu adun nedu tinggi-tinggi peraka roi baba bak nak dengar ceramah agama bagaikan drone kala sembahyang sunat ribu rakaat nalu pala nalu hai tungku ilong aku tungku sembahyang ilong ku dengar dakwah bedah orangnya ya sembahyang sunat apa ju ya tu sembahyang muda ya dalam nasar sembahyang sunat beh long tren dakwah tu tak kali tu pada terus ribu rakaat sembahyang tunggu 20 rakaat tungku sembahyang tarawih 6 pakai rung lagi sembahyang 8 Nang pakai ngamban ku nyan yang pertama mak ingat orang yang tim dengar but mak
gobi pahala oleh Allah lagi ge sembahyang sunat 1000 rakaat. Yang kedua, orang yang tim dengar berat dan orang yang tim jak bak dakwah malamnya mah gedu ino dikap de jamu bagaikan kalih gak kunjungi 1000 orang sakit nala pala. Yang kelih, so manteng yang tim jak berat biar dengar dakwah malamnya kan meceh ino bak kampung yang lain bagaikan kalih getanom orang mukmin 1000 nyan fadilah orang jak berat. Orang jak berat, orang yang dengar dakwah bila gua rat kuburan tungku puluh put uro hana azub urang dalam kuburan pakan karena urang yang gepuo ilme dinna fahla urang jabut tungku cukup mulia tungku termasuk urang bantu but bak watenyan tungku urang yang kubu tidra urang yang kubu tiba-tiba igoknya ubena manyet kali ke pertama lang kubu hai mak ubena manyet kabeh ke pertama lang kubu ya dari pon igoknya diangkat ke urang yang kubu kok jai ka manyet ke pertama tiba-tiba tok tirau rinang gejak de tirau rinang assalamualaikum pak wa waalaikumsalam nukuh kubu sabohkan nek lon god gecok cangkoi gukuh tu kubu pram gukuh kubu trap gukuh kubu leuh gukuh kubu trok manyet tu rap trok manyet ipeduk lan tandu bak watai kai peduk lam tandu langsung getren urung kubunyan kenan dalam kubu bak watainya tanya anak muda tausung jenazah yang rame-rame tu tajuk bak urang yang deng rayu tiba-tiba bak watenya tungku Allah geplemah bak urang yang kubunyan langsung geplemah kubun yang paling tak laga kagiah oleh Allah Taala cukup laga bagaikan tanaman syurga kageplemah bak mata urang yang kubunyan tingat urang yang kubu ya masya-Allah ubena manyet kali long pertama kena dalam kubunyo hantam pernah kejadian lagi anu manyaknyo pukul anu manyaknyo sidra aulia Allah penasaran ge tatat tiba-tiba ge tanom tungku leuh tanom tungku wate duk bat tempat biasa dikala silang bersilang wate truk lah murinang nyan baksot assalamualaikum pak wa waalaikumsalam nukuh sabah tua kana lon bak wate nyan kuh long kubu sabah tua kana kalom gukuh lom kubu rap gukuh leunjan truk manyet lom kenan bak wate nyan urang yang kubunyan langsung getren kenan ulam kubu bak wate ka getren geplemah lom le Allah Subhanahu wa taala bagaikan kebun syurga bunga-bunga cukup laga tingat ya Allah ubena manyet kalih lom pertama ya Allah dua dro anu manyaknyo ya Allah langsung gehiah sonyo anu manyaknyo pukuh aulia Allah penasaran urang yang kubunyan langsung gejak bakmi buno yang tuahnya getanyang bakmi nyan assalamualaikum mi na pulun tanyang bak dro mi god langkah le kena watu perkara raya dah putana pakat long tanyang bak dro anu dro nyan sonya hai nek long urang biasa kan pak gesi kan bapak bupati kan bapak gubernur tanah sapuan manyak lon anak manyak long hana sapu but hai puta ti but anak dro ni le hai anak lon kan ijabut hidayah sagai imununtut anak long yang mantang ubut yang pon yan buno melinggai lam pesantren melinggai tanyo mak tengah ta dengar dakwah bak watenyan ke nyamban geplemah le Allah Taala tengah ta menuntut adun ado yang mutuah langsung gebalik le Allah sabah kubun daripada kubun syurga nyan bagi urang beut man yang kedua nek nyan sonan nyan adun ni adun jih dengku hanai ja udaya adun jih cuma plah-plah bak kaya ego kagai cuma na tinto tahu tintonya hari na tinto wan ikoh-koh bak kaya ego hasil ikoh bak kaya nyan ikirim kado ikideh maka melinggai anu banyak nyan tungku langsung Allah gepeluah kubu nyan kalan urang jabut hae ta jabut napeng turonyo ta bantu urang jabut uronyo balai-balai but ta bantu tungku truk bak sabah lampunyo hai mak tapi watan ijo punana keun uronyo le tajuk salah juk tu bagi Muno ajo, kata jak orang minta sedekah. Assalamualaikum. Nyan aku tulis le malaikat. Nyo payah tak pernah terong kena ni tanya. Nyo urang bekat dengar begat. Sebab muno anak muda, urang minta sedekah lelekai orang nyo nu. Kiban urang minta sedekah, yang pertama urang minta sedekah muno tejah. Urang minta sedekah tejah. Assalamualaikum. Urang minta sedekah geluru. Waalaikumsalam. Guru ruang. Watai kejaknya assalamualaikum nabi sedekah bacot tanit lam ati nyo kurun syiklun nyo kelun benar tekun be le ko biasa malahan ngan jawi anang jeung tapak ke ju
Nyan benaju. Uronyo tawakaf semen masjid. Wakaf nyompat wakaf belum sabah masjid. Nyo tawakaf teruk kiamat dunia mentang idang kata tanyo. Nyamban. Be, tengku kuimu nyompat semen sabah. Nak kun tapunya nak kira yan. Benar keun. Nyamban. Putalung pegama wate tajuk sedekah tanyo benar ta. Takun nyompat sedekah maklun. Nyompat sedekah lon tuan nyamban takun yang ku tulis hai teruk sabah lampu ku tulis nyau nyo apabila bak balebut ataupun bak melasah go bedah tengku imum go pudih lampu tanyo lam kubu ideh tengku lam kubu ideh tengah taih meno tengah taih tengku pesan kubu tengku cukup jai pesan kubu putrai keun aku ini tempat yang sempit. Luaskanlah aku dengan apa? Aku ini tempat yang gelap. Terangilah aku dengan apa? Longnyo tempat malaikat semupot. Longnyo tempat binatang. Nyani kele kubu tengku, ngampu tengku tak peterang kubu, ngan ta baca Al-Qur'an. Ngan baca Al-Quran ku cok Al-Quran tamang melasah orangnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sambung ayat sabah huruf tungku puluh gebi fala bagi orang yang baca Al-Quran. Nyan pengeh kubu tanya singah tungku di alam bardah. Manyo hantam pernah tanya orangnya tak baca Al-Quran. Ngan pu tak pengeh kubu tanya jawab. Maka be ada ngape? Jak WC pakai api. Tuh pakai HP, tagunbu pakai HP. Ho yang jak HP ronyo tunggu ah. Nyan HP nya gecelok lam babah ni malaikat tengok. Hati-hati ya. Main HP je tapi kan hana salah tunggu ah. Tapi benar tepat wate dikala Allahu akbar, Allahu akbar. Gebah tak ada penyan. Ya ingat kepada Allah. Nyamban, bek langsung tengok HP 20 jam. Ban anak muda. Apa? Bek kangguk mentong. Ban bagi ganggu menteng ikutnya. Ban. Bedah tidak but. Yang kedua mak yang mertua. So yang peluah kubu danyo sedekah. Sedekah tu taknyo yang empat nan juk sedekah taknyo. Yang empat sedekah, padu sedekah. Kok malai dah baca. Jumlah sedekah malamnya alhamdulillah narto 11,000. Alhamdulillah. Nartuh 11,000 tamlake ba Allah ya Allah ya Tuhanku orang yang juk sedekah malamnya ya Allah ya Allah ya Tuhanku bagi orang yang nak kanduri maulid buno ya Allah nabi ya Allah kepada orangnya ya Allah wate mati ya Allah nopo selamat iman ya Allah ya Allah nabi ya Allah ke orang yang temu sedekah ba malamnya ya Allah nopo jauh ya Allah daripada ke apa ya Allah ya Allah, Nabi kurung yang jok terikah malamnya ya Allah. No peluah kubu nyan tengah ya Allah. No peluah kubu mak gok nyan yang katrip yang kagua ba Allah ya Allah. Hanapat kamu laki ya Allah kecuali badron ya Allah. Ya Allah, dengan berkat uronyo ya Allah, dengan berkat malamnya ya Allah, long peraya uro lahir Nabi ya Allah. Nabi kamu tengah Bandung, gampang rato panjangnya ya Allah, lam sabah kubun daripada kubun syurga. Amin ya Allah. Tip sabi mak tam laki kayo. Lu semayang. Allahumma ahyina bil iman ya Allah. Nupuh deplong ya Allah dengan iman. Ruh iman tu wa amitna bil iman ya Allah nupu deplong ya Allah dengan iman nupu matilong ya Allah dengan iman wa ansyurna bil iman ya Allah nupu matilong ya Allah dengan iman nu bangkitlong ya Allah dengan iman wa dakhilnal jannata mal iman nu petamang syurga long ya Allah dengan iman.
Amin. Nyo hana je tengku tak amin mentang. Amin. Mana amin netrimang ya Allah. Netrimang ya Allah. Gubiu rezeki la Allah. Rencana aku jak umrah. Pro udah bahasa Arab cara buka tekran hana tu bahasa Arab. Tanya beliau makanan hana je tu bahasa Arab. Perletar bahasa Arab tunggu. Hai mak, tanya kan. Kebiasaan tunggu waktu tajak warap nyo awak Aceh tunggu. Awak Aceh waktu tajak warap tok tunggu tok depan. Gu bedah ju waktu tron motor tanya tunggu. Gu bedah tunggu gemak promo. Jak kena pakai. Gemak promo gejak waktu gejak tunggu kalau katinggai awak travel nama hole. Duda bertanya bak promo ke hai darah. Iban le waktu tanya jalan je ke jalan merupa je. Hom bagian tom pernah. Iban si madron lah yang pernah menjabat pada Tengku Imam Nata. Tinggal igoknya. Pernah oleh Tengku Imam Jamun. Nyo jalan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Punyonya enggak betulnya nyembang enggak betul. Cara ngoron lah koke. Cara kajut-kajutnya. Man ke bantah ya Arab bahasa Arab. Nya ni kapal olong. Murah le dah hei. Tiba-tiba tinggal ke bang, ni jok bahasa wabisu. Nyo bahasa wabisu mandui depu. Goi wa Arab. Ija wa Arab. Ma tempang ku ingonya, bek mama tak tombo uwa ke. Hai ma bahasa Arab kon apa? Ana tu bahasa Arab kalau ke tombo ko. Ingat kan, ma bahasa Arab apa? Itu yang lewat Arab, ma apa? Gitu oleh konya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu oleh lewat Arab. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu oleh promo waladdallin. Amin. Yang bahasa Arab, rumah hati. Yang murno bahasa Arab. Itanya mak waktu tajak warap ditanya mbak urung-urung yang kajak warap. Nah, waktu urung yang kajak warap lam hotel Arab tunggu cukup jai lampu. Kok jai lampu tunggu hotel Arab, truk mesti peluh boh lampu lam hotel Arab. Tiba-tiba bawa tanya lam hotel Arab na athe. Itanya tunggu pergi gelubuk sepang tinggal lantring tengok tu. Hanji taim kekip tunggu lampu waktu itanya waktu tawo jula-jula malam madun. Nyaurin syik long tak tahu jelah malam babak kedai kopi tengok tu. Bapak-bapak penting jaga tengok hana payah pakai lampu dia yang tengku wang. Iya Arab tu kojai lampu wang. Maka ti bancara tu membeti lampunya karena han tengok punya. Iya Arab tengku nejok kartu si onu beno lagi sim. Ikal lewat Arabnya apabila ente nenek pelun ase ataupun nenek buka pintu negasek tiga. Kakak gesek ikutnya tengku. Arab bang gesek mati ase mati lampu. Meseput tu lam hotelnya di tuum tu mungkin tuum. Tuum dah tat. Kobra tuum ya masya-Allah. Yang kenyo ke hargo hana kumurno bahasa Arab. Tanya pu mate lampu la nate ke panjara yo. Nyo tujuan ji lampu mentang pu mate ase bu de. Gesek dia kata Arab udep ase udep lampu. Ingat ke pernah jamun waktu gejak tengku warap tengku imum nang pegawai pengumuman. Kan pegawai pengumuman getingat tu nyo kan bahasa Arab nyo lampu nur cahaya. Oh tak betul gekun bawa Arab. Ana je ke bahasa Arab. Ijak awak Arab, awak pelayan Arab ke ijak kanan. Ijak tanya nur ke lewat Arab. Nur ke legonya. Oh tak betul punyo. Nyo la nur cahaya berarti kalau ku pegah tanya. Nyo cara apa mati? Tinggal ke di kampung yang pegat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gekun bawa Arab. Nur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyan bahasa Arab. Maka payah kuno bahasa Arab mak. Truk lam kubu kita yang bahasa Arab ya kan. Nah katanya bahasa Inggris. Orangnya ibu kok jarang bahasa Inggris. Ilung pernah makan wate ubud kujai kula jamun ba SMP. Itulah dalam bahasa Arab minan because baca uti.
Ngutulis dalam bahasa Arab an, baca an dia. Bedah kena. Baca uthê an dia. Hai kan baca uthê nè because. An dia kan an because an. Hana kaya tanya tengok hebat tar bahasa Inggeris tanya. Teruk je dah betul. What of time the better bahasa Inggeris cara dah. Hana kaya tanya oleh malaikat. What what time is why? Hana kaya tanya marabuka. Nyo bahasa Arab. Bahasa Arab berapa marabuka? Bahasa Arab tanya. Tho Tuhan kata. Ya tanya. Berletar bahasa Arab merno mak krek-kreknya ya leh ban ku imam. Me iku pi sabah belah. Nya truk bak wethe tu mu pude bi denyo ide. Bak kran ino hebat uronyo tunggu hebat dah ino. Hadumpu hebat nya tak ko imum nyai kampung dan topanyan nyai tulat la punggung. Icum dil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nya ni kampung. Ide Arab malagut payah sabuhin biar baca. Makanya tajak warap tu tak panjang tak ko ya dong tabuh mubi ni baca. Payah latihan aku. Maka idanya wasai belum terawih bagi cik. Cik kau karuan. Payah takun. Hai, kau dah imam malam nyo. Nyo nak mudah kan? Nyan nanti yang bahana. Nak bahana. Yang kali aku tulis lepak kecil. Lepak sedeh kali aku tulis nak doktor. 10 malam tu ku naik imam pulang. Malamnya yang dari imam tungku aranto ben sepoco dari gelempuk gelantu. Malamnya tungku arani tungku. Malamnya tungku nek maun pah malam kelhe tungku malam pun ko bere simpati setar anak muda Bayi Wadayah tungku Bayi Wadayah haji ka persilahkan okey dekat anak muda Allahu akbar assalamualaikum qala minallahi wa ni'ma wa maghfiratu wa rahmah dah ikut anak muda mantap nak kelam meno tungku imam belakang simpati setar balap tungku imam bahu balap tu bismillah kabeh malam kedua lemah lam tada imam malamnya tungku pulan nya agak lemah bacun ijak anak muda malam kelak tada imam nekman keh ngujah pakang aja nak tinggal ke jamun wate tabuka puasa maghrib punya ndai imam on kena mati nya wate gedang mana phone Allahu akbar. Awak ikut boleh naik cepat-cepat iro baik ulah. Blok ipe. Oi, hana imam lain. Ibadah hana muda pura-pura kucuk, pura-pura saleh dro ji. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mari yaumin yang namanya yang ramurangin muadallan yamanai wairil maghdubi alaihim waladdallin itu boleh mudah amin angla maka tunggu yang kedua kita ingat tunggu afai bahasa Arab. Alhamdulillah. Tamlake ba Allah. Anak mak anak getanyo uronyo mak yang metua, drone uronyo. Nyo kan titipan daripada Allah kan? Nyo titipan nyo. Jaga begot, jok bab pendidikan. Bila hai pagsi uronyo metu hana dia jok pendidikan, nyo pre. Yang kana alam daya alhamdulillah, bailen wo. Nyo singa pagsi anak yang kaiwo alam daya, udah imum tiga. Nyo apabila hana ni udah imum ijab melasa lain malai tu pak ajak ber. Ide Masjid Raya Pak Ajak Bud ide Kampung Pat Rantau Penyang Gundang karena anak pesantren nan thakai pesantren truk ide tunggu ya ide landaya Quran hana bud truk ida mutakat tu bud polai malam ronde pertama karena apa kecil ngan tunggu imum bila tunggu kag tarik dua kena cocok ayat ya anak muda tunggu Bayi Wadayah beno man alhamdulillah water kunanda ta becok ya kabe deh nah duk ti ina rame-rame ku duk ti ina kabe cok Quran kabe deh takat irama bere ko laga ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
Itanya mak kan tengah hipai rumah kan tengah tamagun-magun ke tahu ke perkul kelakor kan. Naruh anu tanya mutunya. Itarik pak kecil. Wantangku warama santan wal pegat timpan. Kita perumah ke gak pegol ko ke bang. Anak tanya kasaleh bang malam puasanya. Alhamdulillah. Pakan ni dengar bang ipak tengah ibu Ibn Nasah ipak ni dengar bang. Okey, dia dengar dia lah kau. Mata mata beno 3 kilo tunggu duduk. Tarik lom le yang woi dia. Wantangku oh dia lah kau ke. Ubena aku dengar bak Al-Quran na wataku. Warama santan. Mana aku dengar warama santan. Wan pegat timpan. Hai, kacau dua boh kacau timpan kain cai kan ni ipai Nasah dengan ibu. Nyan corak-corak beut nyan. Nyan anak muda bekna lagi yang corak-corak lagi dia. Nyohana ilmu agama tungku ancu gok masabah melatah gara-gara dia. Tanyo terpelai berkahwin dengan anak ucutat. Perlai berkahwin dengan anak tungku ronyo jabu dan ten. Hai, anak darah. Idro ke nyok lako pahayang pak cik nyok kan. Nyok so nyok. Pak cik kan. Lon dengar pak cik kena anggota dewan ya. Nyok ya. Yang betul. Benda katuri ni patut terpampang pada di balihu. Nanduri. Abang kanteng. Abang kanteng pak tengah ke dulu. Amban. Yang kena anggota dewan cok ya. Menurut. Maka geduk ini nyau. Nyau anak ke ya awam ni. Nyau cok kan napu haram nyau. Napu haram nyau. Nyau apa kecil Hana kan? Hana alhamdulillah. Mak. Nyau drone ni ingat begot papat foto terpampang di atas baliho. Namanya siapa? Tonan apa kecil awal. Tengok ju nyan. Langsung. Tah. Nyan. Ikutnya geek anggota dia DPR, PRK. Nyau langsung gejuk oleh Allah. Pemimpin kampung rantau Panyang. Nyan pilih rugo. Pe nak pilih awak go. Pe ada je apa kecil. Time BLT pak kecil. Watah nak gejuk bengeh. Ya anak muda pilih ganyan. Yang nak gejuk BLT bengeh. Pilih hantam pak kecil awak kampung dro tepe awak kampung go. Mui korupsi tu tiang listrik. Melampu haiboh pegah tu masah lagi nyong tabe. Pegah tu balai but empat lagi nyong anak hulampu. Pegah tu mulut lagi nyong tanda hana miyah lagi nyong. Pegah tu tanya orang nyong hana ikan sabe-sabe pak kecil orang kecil anak sabe petang ku lagi nyong berkan ngai tangan ada dia kerja unda tu pilih. Gublau motor le pak kecil apabila lewat pak kecil malam nyong lo punya ji pak kecil nyong apabila ya Allah nyong apabila lewat pak kecil anggota DPRK nyong akan gublau motor kampung bila yang sakit-sakit tengok kamu dah tanya pak kecil nya program kita pilih mak ni pilih alhamdulillah kau dia jawab kau nyonya pambai BLT ni tumpen yau anak muda kembali kepada dasar hai anak muda ingat nyo apabila tanya orang nyo hai anak muda hana tajak abut nyan ingat anak darah becok ke kacala lintu warna itanyo tamita lintu kon yang temporno tanyo ikal anu lesa bida darah kebaikan hai ikak kibar kami talintu longkan kami talintu kan yang saleh ikak kana saleha yang membawaku kepada dalam syurga wataikan syurganya tenang hati ya. Anak muda dia dengannya bang. Anak muda tu keplek-keplek mana? Hai, uronyo tungku kabeda apa kecil uronyo. Berakon tungku tima mitamon. Uronyo mon mitatima. Pakon agak tai ni udara dua. Nah model uronyo anak udara tungku ngohonda pichon.
Wate lewat anak agam iku. Oh, iku anak agam. Yang kenyan anak darah. Anak darah. Anak darah. Hoi agam. Berakan tima minta mon. Uronyo mon minta tima darah katai. Nah ini hana alhamdulillah luar biasa. Ya anu muda, jak bud. Nah, ibak kecil nak berkabut nak kecil kan? Yang ku imam nak berkabut kan? Nah, pada malam ku imam. Semalam. Pada malam. 2 malam. Alhamdulillah, jak anu muda. Yang 4 balik ni umpang. Tajak. Nyo tajak buku pernah le ku imam cara baca Fatihah. Kan? Cara wate tajak-jak bak melasah ataupun bak masjid. Tiba tunggu yang pernah pun. Yang kaja tu tata cara kaja. Nyo tunggu nyo hana tajak buku kat kemah tu. Tanya tak kala anak daraga pas dah berkahwin dengan anak ku imam. Anak ku imam dah berkahwin. Terus kena le dah menikah gemat jaro tunggu beres. Kun bangun. Yes, ikelengan 3 jawab. Mantap ikelengan. Bibi kau peti kacarang tak. Pumayang engke. Pas 3 sangat. Enggak preman bak ji 3 jawab. Berakon 5 malam nak tengok ni. Baik si mikir putra tengok hotel menikah je ke mana gedegam jado. Ha. Menikah. Leh menikah tunggu. Itanyo berakon anak muda segolom tamu kahwin agak pijut bacut. Ha. Agak pijut, agak langsing. Tapi leh tamu kahwin tunggu makanan mangat ita goleh perumah tunggu. Boh manok tu ceruh hotel bunga. Engkau siap mita. Boh labu tunggu. Engkau pupunan paksi engkau bunoyan. Engkau lingyan. Oh ma tu. Ita gule perumah tungku kamu agam piring-piring debu tungku piring-piring lah babah baju. Nyamban ilih tungku mengatai perumah. Rupanya untuk malam ikut le perumah bang. Oh bang. Pak menasai. Kayazan. Tanya malai tu. Kalau ayah. Ayah tapi-tapi kejap menasah. Don pun kumuk lah. Nak mana kau ni? Nyo apabila malam nyo drone abang, nyo hanan ni jak umlasa bin ngelung. Okey, bedah tu nyo agam. Jak bak mau ni mana? Cok leh mano, jak tu ke bak. Ho tak anak agam? Bak tempat biasa bak mari kau kan. Lok baje. Cok baje. Nyo kusuk baje jubah ke nyo takut idai mu meliah tu. Ayat hana je. Macam mana? Nyo kusuk baju putih takut widaimu tak kemah. Di cara amat tinggal ilu warna hitam yang menikah jamu. Ji katumbon. Itu je lunya. Baik pekap tungku payah pakai talongom. Hanjir le pekap. Katumbon lagi kamu perut lagi yo. Kau pengah kaki kat talo je no talo ija. Kak ju ka. Sok baju tungku pakai topi. Jak tungku nan tungku imum kagak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Legecuk ke budak-budak legoknya katanya mbak permoh ke. Dek, jualan putanya mbak kata. Putra dek. Putra bang. Tiban dah pubut ada jaganan. Bang, lagi got pubut nak pubut. Yang kele permoh, yang pesan permoh. Lagi got pubut. Yang nyokol lagi got pubut, baik nak pubut. Okey, ijak dia lako tunggu. Ya, tanya dah. Dang ikut tunggu imum, ikut ya tuan. Ikut ya tuan. Pah dadang ilu ngaban. Allahu Akbar. Habis baca ayat mandum. Allahu Akbar. Iji ilu ketat prak bekah kolor. Kolor tan ilu bekah prak deh granat nyambi barang. Ikut lewat likut. Ya Masya Allah. Nyo cocok tamil Palestina kadi. Ngan perang awak Israel. Nyambi raya barangka. Iban caranya. Nyo salah tungku imum pernah ke pegah tungku imum nyo kan. Nyo apabila salah imum pernah tak ke tungku imum? Jawab. Pernah tak ke? Mesti salah tungku imum pernah tak ke? Oh subhanallah. Nyo tungku imum nyo salah subhanallah. Nyo iban cara tak pegah nyo. Oh na cara pahnya tunggu hai pikele le mudanya igeti juba geranaknya tei geti tu grup anak muda atu ya tuan tu grup tu sakit tunggu imum nak rate tunggu watawai getrom anak mudanya rajilla lang kulah re gede tinggal li anak mudanya tunggu ya Masya Allah rupanya dalam semayang je model geti-geti je geti-geti dalam semayang buat lagi gok pubut tu
Man putra man puput iron hana mai cekai hadanya mai ke aku pergi man nyok kuti likut hanya ke tayah tuan nyok kuti gecok le ya tengku ngampa kecil lam kulah getik tengkunya kami bulu ai buat jali ke malamnya detiknya hang ku jali melasa nyan berkat tengku hana jut kepada Al-Quran berkat anak muda kita nyo hana tajak bud ancu gok musabah melasa mangulung pegah ingat anu lain macam mak lain macam. Yang pertama yang gepenan dengan ma budi. Nah ini ma budi. Yang kedua anak budi. Tiba nuku yang gepenan ma budi. Dikala budi waktu tak pulih tungku tuam tak pulih ipa ni. Ma ya naik tetak ni. Naik tetak budi kali pulih anak ai. Hana anaknya naik wo bak mak ilam. Hana maka dikala mak hana ijak bud anak tengku. Hana biasa mentai tanya wewe aku. Dikala anak tengku hana ijak babut tanya ayah biasa mentang. Dikala mak sakit anak biasa mentang. Nyo gepenan ma budi dengan anak budi. Nah ini. Hana. Yang kedua anak batai mupih dengan ma batai mupih. Nekalan ma batai mupih tengku. Hai. Batai mupih beberaya batai mupih. Keo. Wate saah tapih tengku lada tapih bawang tengku ma nak pijut buhana. Hai batai mupih rumah kena pijut kan. Pijut mak ai baik pepe. Pakon dikala le tak perkahwin mentang mak peng do pempeh kaya. Le tak perkahwin mentang le kepeng bak mak. Mak pijut juju gara-gara ane ngok tengku. Mak peng pempeh kaya ya ke pulang. Adatna tu. Nyo model lagi nyan mak pijut juju baik menan. Tanyo kalau tak berkahwin hai adun minta kedrau. Ya tupah lambang biar aduh tapi apa pedih jaga. Aduh ya gani ni bepeng sabah guni. Hana ni bi sabah guni nanti setor baik pijut. Baik model menan ya usaha tunggu. Ban tro noronyo lamblang tungku tro noronyo lanehu nempat langkrung tungku yak gemugom minan jak bak bata tungku dak kerja daerah lung na batai de merempak pen setoi 50 ribu tajuk ke mak 10 ribu tajuk ke mak tu tajuk ke ayah ke belah ruko tak kebah ke dro tu tajuk ke dengku umum 5 ribu ke belah ruko udang ramira nyamban tungku nyan baru anak muda hebat bet tinggi dia juga agam aduh le keto bak kedai kopi bak keh yang na sakai kemodal. Nah kan, nah kai kem na, pangkai keh sagai, jabak kauri keh sagai, tepok tiba, keh na, kok ta, wadah sabe, kok bak, sampai teruk bak ni tengah cucut, kok bak, pakon menan menan ming, menan ayah, menan anu terus, maka hai mak, hai tungku, nyo perle ni kalan anu ikuban akai, ni kalan ni musuh apabila ni kalan ayah ikuban akai, ni kalan anu ayu. Nyoyah ya anu tengah hitung rider ya lebih lah berkan batung belang tungku getung batung belang tempat-tempat dua celok pasal nyan tro ba anu sedot nyan bat maka yah le pun begot akhlak bila yah got akhlak tungku anu got akhlak hai Nabi Muhammad ayah cukup laga akhlak so dan ayah Nabi Muhammad ayahnya Abdullah ibunya Aminah. Nama ayah Nabi Muhammad Abdul, nama ibunya adalah Aminah. Nyan ayah cukup laga. Maka katanya yang pertama pun yang jut ke calon-calon ayah uronyo benar tengkung bedih buat majlis taklim musim malam. Ya, ban behana digah tera. Bila tanya ibu-ibu adik-adik lun yang darah-darah kena mengkahwin tungkuah benar jak bak ibu-ibu yang buka pengajian berdih tera nyo apabila sengah tak mengkahwin tungku anak getanyo akan ijak bak ber sengah pakon karena mak yu urung ber karena ayah yu urung ber maka anak akan istidat juga yatim jak bak ber ya amban hai mak bek sampai ni ingat sengah anak nyo tempang keing mak si kurung bulan yang tak kandung mak yang mentua bulan pertama hana metunte bulan yang kele baru nyata bulan yang keput lo tak so tanya bulan kelima lo tanpa hawa
Bulan yang keenam sakit dalam tubuh. Bulan ketujuh makanan gobah. Bulan ke-8 sakit dalam tulang. Bulan sikurung bayi keluar. Sikurung bulan mak. Sikurung bulan tak kandung anak tu. Tapi anak dikala tungku singa hidung tumpang keing mana Anak tak boleh sihat baik baklong sabi-sabi. Nah, pat barung lain. Hai, ingat anak muda. Apabila orangnya hai darah-darah, no pesakit hati mak ni. Tanya ibu-ibu yang mentang mak ni orangnya irma, no pesakit hati sebagaimana drone orangnya no pesakit hati mak, menan drone akan rasa sakit hati. Ingat. Pernah bak watenyan tungku sabah keluarga. Urang sabah keluarga tu sebatang kara tu. Hanapai. Beilean tungku genejuk gegap kedrog hana papajo rumah tungku tirih. Bak watenyan tungku. Lamprut minyan tungku tengah dalam mengandung umung put bulan. Bak watenyan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa ba Allah. Wa ba Allah lakon. Tiba-tiba ka wa ba Allah tungku umum ataupun pagasi jak tungku kepada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orangnya kagua ba Allah tungku pulan bin tungku pulin. Mandum katanya masyarakat desa Rantau Panjang tayak fardu kan kifayah sama-sama tatebit langsung tubit katanya orangnya tungku tak fardu kifayah. Langsung leh tamai ujrat malam pertama jak tak dia. Malam kedua jak dia tak dia sampai malam ketujuh urang ketujuh seniju. Sampai bak watenyan tungku katanya kata ka rumahnya kakak lagi biasa. Tiba-tiba anak tungku dalam kandungan mak berokan na ayah ya minta rezeki ya utuh dak tupah lam langgop. Na berokan dia minta rezeki tungku cung ugop. Yang berokan dia tupah tungku gejak tungku kegak kerja bangunan. Bak watenyan tinggai urun si inang bak watenyan. Anak dalam kandungan terpaksa gejak ublang mak dia tupah lam langgop. Mata uro tungku ditut kulit mata uro. Bawa tenyan tungku tingat guru mantang na ayah berokon na so minta rezeki tapi uro nyolong ya minta rezeki ke draw anak lam kandungan gekun ba anak be begagat anak kalam kandungan nyolong minta peng uro nyo anak singa watelahe gata anak luak jo pada tempat pendidikan gata singa wujud sebagai ayah gelantau ayah ne anak gugusuk ba uleh tapi gugusuk ba perut ke tiba-tiba bawa tenyan lahir tingkat cerita tungku ban kalahe anak manyaknyan dikala kana umur tungku leh bulan ataupun tungku put bulan karaya bacut anu manyaknyan tiba-tiba urangnya giak hamburkan gejak lamblang tungku karena jenuh kamal kekan male karena tarik tar uro tungku tanyo tungku baluh tam melahirkan kan kuat badan tu tiba-tiba tungku giak tupak ataupun giak minta sedekah rata kedai gop. Assalamualaikum tungku untuk biaya udip ke anak ke ijo peng legop gua merempak peng 20 ribu. Tiba-tiba anaknya tungku singgah gejak lom tungku getitip bak tetangga. Getitip bak tetangga anak kak mula. Long titip anak long siat long yak minta kelunjak kedai bak kedai belah di. God gejak bang wate tungku lego minta sedekah merempak peng 20 ribu tungku untuk gublo susu ke anak. Bak watenya tungku anak tungku suum megerak-gerak suum tungku geman urinang kemenuman anak ya Allah. Anak long kasuum ya Allah. Long hana peng long ya Allah huronyo ya Allah lo me bak doktor ayah ni bicara ya Allah ni bijalan ya Allah bawa tenyan gupuplung baga-baga tungku bak doktor kampung tungku gekun bak doktor kampung pak doktor tulung pak dok anu longnyo pak dok dengan penyakit suum pak dok nu tulung si apa dok gu pariksa le pak dok karena pak dok nyan urung yang god akhlak god akai gu pariksa le gu bi ubat ternyata haimak yang mutuah puo anu nyan kena urumo hana pulih singkat cerita bak watenyan anu manyak nyan teku mu blek-blek anu mata ban kamu blek-blek anu mata jut penyakit setep ban kajut penyakit setep buta mata anu manyak nyan tiba-tiba gekun lemak terambing geklik guru mata ya Allah long kebalik ayah sebatang kara long anak pengurumohan dengan pekan ya Allah anak long buta ya Allah Nabi idin ya Allah matanyo ya Allah Nabi idin matanyo ya Allah long culok bak mata anak lon
baik male singa anu long di kalakaraya baik male anu long singa di kalakaraya gecok tikin tungku gucungke mata bak watai gecungke mata anu bak watai gecok mata dro ge paso bak mata anu dikala bak watai ka ge paso bak mata anu manyaknyan je teblut mak kabuta bak watai ka teblut anu ikun bak mak ikaraya mak nak joklong bak sikula anu bet apa gahnya anu mahana peng ni mak nyo apabila drol uronyo mak hanan ya joklong bak sikula kujak ke dro ko anu bet kajak ke dro ke anu ikipikir tengah kata hana mak ayah yang kagua fikir kata hana mak nyo ana lung plung lujak kro ji plung ni manyaknyan bagah-bagah ke dia bak rumah kula tungku gecok tungkat le tungku lemaknyan tungku gesese tungku bak bineh pagi gop geman sampai truk ke dia bak rumah kula wate truk bak rumah kula tungku ana manyaknyan ka keneng tah tungku tiba-tiba itren anak yang lain dengan motor Pajero itren anak lain dengan motor Fortune tungku bak wate nyan baitren ana manyaknyan anak yang kaya kai cen-cen ikun bak anak yang gatinyan hai nyan yang butanyan so nyan maklon oh makkah pernah kejak kampung lon makkah hana so sayang hana so jok sedekah ban idenge bak watenyan tu hana so jok sedekah tudu iba watenyan ya Allah rupanya maklum hana so sayang lago icok jaro mak ibagah-bagah tungku ipo ke di rumah ikun bak mak mulai uronyo mak bekle nak sawu-sawu leng bak rumah kula tepat nak pumalelong mak gekun tikret ne karaya kena malai kata ngengan ne malai ngengan ne si kurung bulan ne long kandung kata ne ban karaya kata orangnya kata belut kena tajak kata ne malai kena alah anak aku pegah getuk babah getuk urinang atai kena tu getuk babah sini kalau urinang getuk babah atai ke getuk babah uragam yang ban tu kakaknya gitu mak ne kamalai kena orangnya Allah hanggu pegah ne matakah yang kata pakai ne mata mak hanggu pegah bawa tenyan kaku Melayu ronyo mak bekle nak tahu sawulung pada moh kula icok tah le manyanyan ipaso baje singkat cerita tungku yang metuah sampai anu manyanyan tamat SMP tamat SMA jud sebagai bapa yang paling terhebat bapa bupati tungku siapakah nama mereka nama dia adalah Alqamah Sidro Alqamah tungku Alqamah orang yang durhaka kepada orang Syi kaku bawa tenyan tungku si Alqamah nyan tungku kai mukawin leh mukawin dikaruniakan Sidro anu bawa tekana anu rumah mutingkat tungku na so jaga rumah tungku na pak sapam awak jaga bawa tenyan tungku truk surat tungku dari SMA jamu truk surat tertulis bahawa nyo lagi malamnyo oronyo di kampung rantau panjang na Molut jo surat tungku ke Alqamah ho suratnya bak mak Alqamah tinggal gue baca lima mak hana dege gejok suratnya bak Kak Minah samping rumah nyampan gejok surat Kak Kalimah tu tolong baca saat suratnya putra tertulis isinya god gue baca tu surat li Kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai kakanda nyona umu panjang tanggai pulan tanggai pulin nelangkah bak rumah SMA na rapat untuk mulut tertanda kepala sekolah SMA tertanda belano Alqamah tetetet ka bere bak watenyan tungku yang metuah tanyo Sidro Urensi senang hati tu sang iwo anak tanyo tepat yang na di kota bawa tenyan tanyo mak tasi manok tacok manok saboh tayusi bak tungku tapreh anak tungku yang na di wo di Jakarta bawa tenyan tungku leh getagun engkau sinyan tungku hana diwowo anu karena golom mulut hana iwo anu gecok lah engkau sinyan gubuh ngerantang bawa tenyan gejak bawa RBT gekon pak RBT tain talung siat ke deh kota long dengar Alqamah anu long katinggal di kota di deh RBT bu karena tidak urisi inang tungku makanan ataupun putra sajian ke anu kagedepu anak berakan ni pajuh boh manok kesukaan anak nyan gerubuh tapi orangnya anak kok nyan hawai si manok getagun kesukaan seorang ibu seorang anak ibu bagi oh tungku bawa tenyan getagun gecok ngerantang tungku geme kedeh ho geme kedeh ukota bak wate kai putron Honda le
le awak arbete gecok tungkat mata dalam keadaan kabuta gemamat pagi rumah Alqamah cukup panjang hantruk truk tungku gemamat pagi hantruk bak watenyan duduk ikut lepak sapam assalamualaikum ummi waalaikumsalam hana ja ummi lungnya sedat anak len sonan anak mi nan anak lung Alqamah oh mi nan anak drone Alqamah mi anak drone kajit bapak bupati mi dan anak drone mi kakawin dan anak drone mi kana cucu long kana cucu betul mi bawa tanya senang bawa tega kalanyan kana cucu gejak juga pagi tu ku je pat nai dalam ikut lepak sapam Alqamah bawa tanya tu nah anu banyak bebek ni tungku tengah motor je tengah motor gonyang gitu di plung anaknya ke bak bunda pancuri bunda urung pungo bunda ikut kemai bunda urung pungo kakak bawa tanya itu bit Alqamah tu bit drone kan semalelong di kampung dia tok kota kena semalelong budak ya budak Alqamah katrep kena long hanang berempak ngan gata Alqamah orangnya ne kang wala ke ber sabosan orangnya ane kang wala ke peng bagata ane orangnya ane kang wala ke peng ane tapi orangnya ane long wajah gata ke ban ka ane kah karaya orangnya ane hai be macam-macam budak budak icok itulah le anak tungku rantang-rantang dulu terhut bat tanah tungku ban karutnya tungkat-tungkat gekun dikrek ne karaya gatan gata ka berpangkat orangnya gata anak hebat long di rumah yang aku balik ayah berkat rumah tireh ne orangnya ne kang wala ke sapu-sapu bakah long orangnya pengin kangen kegatane budak petak gecok tungkatnya liminya yang mutuah tungku sekalian langsung guo getete pernah bak bahrat gedang gekun dikre ne ingat orangnya ne gata tak sakit atema preh sebagaimana kiban sakit atema sehingga gata akan terasa diulang lom lehega ne ingat sebagaimana kiban gata sakit atema orangnya gata ingat menyan gata rasa sakit diulang lo anak tule anu iman kata awak sakit mana kata gecok tungkak rantang-rantang kabeh kuah gua ke di rumah kita tungku arbeti bak watenyan gecok tiun kertas gejak bak rumah Kak Minah nu tulih sirak tiun gad assalamualaikum warahmatullah nya tengah duduk dua bak pantu gutulih di bagah putar tak kun gutulih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh blok bro mata tinggal ke Alqamah hakai ko bro Alqamah anakku yang tersayang cukup teripkah merempak dengan kata Alqamah longronyo Alqamah pengen gua merempak dengan kata dengan selembar kertas yang tertulis ini Alqamah kadang-kala long hanale sing Alqamah kalau Allah nyote yang tertulis bak surat ingat Alqamah pernah gata Alqamah bak wate ubud Alqamah gata kenang penyakit suum Alqamah tiba-tiba bak wate nyan mublek-blek anu mata lu mublek-blek anu mata lu nyan buta gata langsung long berjaro lo leke ba Allah ya Allah nupi idin ya Allah matanyo ya Allah long pulut ba anak lon ya Allah be sampai anak long singah male ngengen ya Allah dah sampai malai ngengen Alqamah mata yang kata pakai Alqamah mata yang kata pakai Alqamah mata yang kata pakai Alqamah mata roi mata tungku bak kertahnya duduk getekkan rayup ma Alqamah roi mata yang kenyang stempel gecok kertahnya tungku bak bundanya langsung geregam tungku getete langsung wa urumo dikala bawa tetruk ke di urumo bat tempat urung tuha guculo uyuk bantai bak watenyan tungku singkat cerita long pegah ma Alqamah tungku dalam keadaan suum megrok tungku krap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun langsung teih diatu peratah yang guculok surat buno
Geule kak lima asai poh 6 kena tubuh tabi-tabi teh jenila bab tempat magun pakan uronya hana teh hale guplung kak lima bagah-bagah kenan bak rumahnya assalamualaikum pintu hana teh kagunci assalamualaikum tinggal kak lima kau kagejaknya getarik kerati le kak lima gutrom pintu musalla ku dalam mindi putu pum gutrom pintu tuam tulah boh pli tengku rut bang geja ya masya Allah kak lima bang buka ke ya Allah kaina lillahi guplung tungku baru mau pageci baru dharo ana PMBLT kalau bagi baru kan PMBLT pageci putrasi bunda tanyo nek tanyo kagua ba Allah ha betul pageci ni plung bagah gejak pageci tungku kena baru mau ya masya Allah drone kalimah ni duit no boh god longjak melasa begat tu pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kagua ba Allah salah sidra urang syekh gedanyo Jud Arabia binti tungku Chafaun tiga tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kagua ba Allah salah sidra urang syekh gedanyo Jud Arabia binti tungku Maun bajem poh 6 tanyo sama-sama warga kampung Rantau Panjang tayak fardukan kifayah bedah mandum urung tengku jak kenan wate katruk kenan tengku melasah ataupun urumah kenan kah yang urineng tengku cang bawang cang unyan un puun yang kagejang le yang gejang pring ija le pring ija segala macam tengku tamang yang pusuci laju le yang pusuci kabe kah le balut peduk lang kurunda tamang anak muda-muda bawa tanya ikul anak muda yang lain hai nyo menan mono ho tame nyo tame ujrat ho tame hai ka betul ujrat jerata hai jerat umum hai kenan tame umum be itu yang muda lain pakon anak ipatna lam rantau dikala iwo anak lam rantau singo itu pat ubuma makai bancara kekale pageci pamenan mono tak pegat dua buah Perti pertama tinyok jaro yang tatanom minyo kenan bakubu umum. Tinyok jaro. Hanale 20 ro sakat. Tinyok jaro yang tatanom ilikut rumah. Karas dengan kampung tinyok. Kan. Jino kekele bakaci tacok mantang tatanom ilikut rumah. Tatkala aning iwo tinggal Jakarta nyan itu pak ubumai. Kabare. Malam pertama bakaci tak dia. Ipak dusun lagi biasa ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun menanyo tak dia. Ikut baganya gede bab pintu. Setor. Jangan mudah terus. Napeng goi. Napeng goi mu. Napeng. Kajo ibaga. Ka napeng. Berapa? Kajak tak dia. Leh tak dia tunggu kabeh. Malam pertama tak dia, malam kedua tak dia, malam kelih tak dia, malam keempat sampai suniju. Leh suniju. Gohoi masyarakat mandum tungku. Gepegak pengumuman lepas kaci. Wahai tungku pulan dan mimi yang berbahagia dan anak-anak muda. Nyo kalau suniju. Nyo rumah bak malamnyo mulai malamnyo nyo rumahnyo akan tutup kiban sepakat seun mandum anak muda sepakat yang darah-darah sepakat pak kecil ka gunci pintu le gunci pintu anak gunci bak pak kecil wo tu rumah iwo aning ipai kana narapat beno bak rumah sekolah SMA tu ikut le rumah bang surat orangnya kena rapat di rumah kula SMA kan nyo payah tawo bang tawo 3 go kampung 3 drone ka hebat bagi hai fojeru ni elong kenang tah kena kacamata hitam lo lagi blueberry bang ka motor wo tengku ngani tengku truk kedih tengku tamang bak rumah kula tengku kenan bapak bupati jakon ku god ipu mulia tamang kenan tengku anak muda sidro tengku nangon taboh bantai jamun pagi jamun bapak boleh jaga tengok hai hoi kahana dia ke ilung Jakarta ini hebat tak pangkat ka bapak bupati ika putra au ang tau dara ngan au ang tau dara ana level go ku level akalan jino ho mahai ka bau 10 ribu tiba jino sertoh ba baru merupa pen 100 ribu ikah 3 teken mau juta ko mangak laudep ke ajai kula ke nah kake hai nyo napu kuno pegah bakan soalkah kajak ikula soal ke angkatan udara napu kuno pegah kenyan yang penting putra sid mak gata kagua ba Allah
Ike mana manyanya. Senang ikat tinggal lam hati. Kahana soli sumale lungli. Kahana soli sumale lungli. Kena. Hai pu kakem hai bangai. Mak ke mati pakan kakem. Innalil. Hanai kun inna pilih. Kaku lu paju bu tebi tengku nyan ikut le rumah bang tahu rumah saya. Kadang-kala kan na buku-buku rumah pas sertifikat rumah. Ulina tinggal. Ulina ini nak hana kan? Hana, ulina lain. Ka tinggal sertifikat rumah tinggal. Ke mai kamiti hana tinggal. Wo tekanan motor pakat anu tengku wo motor truk kenan tengku kunci tikatan. Kunci bapak kecil. Gue bedah dua gue perumah dengan lako gitu, gue trom pintu tu, trom tu lah boh pelinya, rut pintu. Tamong dalam iperumah biasa macam kalian kede, nah foto wayah tungku ke masa Siti Nurbaya jamu, mukripu tungku nya, hanakoh masa Arabi, ayah kata dong, nah foto 2 kali tungku, nah bak tembok, icok le perumah, isampuh fotonya, isampuh foto, ikut le lako kopuk foto ya. Nyok ni turine tengok. Icok pasal lantah. Icok le anu agam yang si alkamah yang foto mak itu ku icok igilho bit haram jadah ikut ke mak. Nyok yang semalelung ikut le ande promo hai abang. Pakan igilho foto mak ni pakan bengeh ni dekat nyok yang semalelung ho sitame. Icok foto mak itu ku itik rajinlah kudeh dekat lambru rut. Icok tungku baje-baje mak itut mendung. Lu cok batem kabeh tut mandum itamong tungku na pintu kamar tutup. Bak wate ka tutup kamar. Lagi banyak tulak tehah. Bak wate ka tehahnya tamong tu na bantai tungku bantai-bantainya ini tut. Baik lo bantainya ka turat. Ikun le alkamah nyompat yang ku cari-cari. Nyompat sertifikat rumah. Di permah bak permoh hai permoh lun. Kena dijai le. Nyo yang kata perle kan sertifikat kan. Baik cok le permoh plam hut athoi dalam. Abang kan sertifikatnya abang putra si surat dibaca surat baik baca surat. Assalamualaikum alkamah gata karayu ni si kurung bulun long kandung gataan long ronyo anak kamperle tungku pangkat dan mewah anu tapi ronyo nak long perle long merempak ngan gataan ni ubena kekah ni semenjak kecil gata tertinggai rumah ne bertaingan ni pernah berokon anak gata ni sakit gebila Allah kenang penyakit setep mublek-blek anak mata bawa tanya sampai gata buta anak tiba-tiba long hayat jaro ba Allah long laki idin ba Allah ya Allah nabi ya Allah matanya nabi idin ya Allah long culok ba mata anak lon be sampai anak long singah buta mata be sampai male ngengoni singah bram roi mata ma ai kalan duh tertanda meno kalage darah bawa tanya tinggal si alkamahnya ya Allah rupanya maklum sayang kelun rupanya maklum sayang kelun dikele perumoh bang hang kudupu mencenggot lagi ateng kepilai pai baik kapalo inan kubu mak jiplung bagah kenan bak kubu mak iperbah droi mak mengahlun mengahlun pula kai maah no kamati mak mengahlun baik laki-laki maah pok pintan icok promo icok ta bodro i play udah belum udah laki mama ne pemaah ma ban ma ne pemaah rozalun ma ne pemaah ta bak mo kai maah mu blek-blek mata buta ban ka buta tu pok meninggal pernah gekel lima ne ingat sebagaimana kata singa pesakit hati mak ingat singa akan terasa lagi sakit hati mak nyamban anak-anak darah nyamban adun-adun lun uronyo drone mantang ni sipak mak irmo uronyo anak darah baik gara-gara gak idonyan mantang bro akai ngan mak ingat sebagaimana drone no pesakit hati mak ingat menan drone akan rasa tanyo umi tanyo mak mantang mak yang katuha wo bagah malamnyo yang mantang mu pakai laki idin bak mak ingat bila getanyo uronyo tungku hana talakai maah bak mak tanyo anak darah hana talakai maah bak mak ingat watai mati gunci lidah oleh Allah Ta'ala lepoh penyebab tinggal watai mati tergunci lidah yang pertama tergunci lidah tanyo durhaka kepada kedua orang tua yang kedua uronyo ketanyo durhaka kepada gure
Yang kelih mantang tamu bro akai ngan saboh gampung toronyo. Oronyo tanyo ado ngan adun. Pernah takun ba adun? Adun nyomateke bek ajak baklun nyomateka ceh nak kujak baka. Pun ajak mati mandua. Nyan ingat nyan tergunci lidah singa watai mati tunggu. Yang pertama mak singa tanyo apabila hana talakai maaf. Nyan yang pertama tanyo singa durhaka kepada mak tergunci lidah hanja takun la ilaha illallah gitu babah. Yang kedua mantau bro akai ngau kampung hana lakai maa watai mati singa hanja takun kalimah la ilaha illallah. Yang kelih mu bro akai ngon gure singa hanja takun kalimah la ilaha illallah. Pesalun bak malamnya, hai anak muda kampung rantau panjang, hai anak dara kampung rantau panjang, mulai malamnya yang broken yang mentang-mentang buah jabut. Hai anak muda yang broken drone mentang-mentang buah jabut. Hai anak muda drone broken mentang-mentang galak mengancit. Mulai malamnya kajit kebah atanyan. Mulai malamnya peramai majlis taklim. Mulai malamnya peramai melasa. Bila drone kana tim peramai melasa dan kana tim peramai masjid dan kana tim jamaah kunuh melasa, insya-Allah gampungnya akan makmur. Habis leung jaro tam leke ba Allah nak berkat. Anak pu panjang dah pegah nyok panjang tak mandum tua ni. Kanyo na menteng. Kali ukur sambung lom. Ma adun nekasat kepada urun syik gedanyo siga yang kagua ba Allah ba surat Al-Fatihah tam leke ba Allah urun syik gedanyo gure-gure gedanyo dan mukmin muslimin yang kageih di alam barzah. Ya Allah, dengan berkat kamu baca bak surat Al-Fatihah ya Allah. Nabi ya Allah rinsyik kamu ya Allah yang na di alam barzah. Nu puji oh ya Allah daripada fitnah kubur. Nu puji oh ya Allah daripada kesempitan kubur. Nu puji oh ya Allah daripada malaikat semupot. Nu puji oh ya Allah daripada kegelapan kubur. Nu peluah rinsyik kubur rinsyik kamu ya Allah. Dengan janji drone ya Allah, nu tetap urunyan ya Allah ngan sabuh kubun daripada kubun syurga dan kamu mandum singa rinsyik kamu gure kamu bunuh bertemu dengan Nabi kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Al-Fatihah. Amin ya Allah, min ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibat Sailin. Bedah mandum tam selawut siga nak berkat bila sotem selawut malamnya Allah akan gupuji oh leboh bala. Bala yang pertama gupuji oh oleh Allah gampung rantau panjang dengan berkat long selawut ke Nabi ya Allah. Nu puji oh ya Allah daripada kefakiran gampung rantau panjang ya Allah. Ya Allah dengan berkat long selawut kepada Nabi malamnya ya Allah. Nu puji oh daripada kefakiran ya Allah. Ya Allah dengan berkat long selawut kepada Nabi ya Allah. Nu puji oh daripada kebakaran ya Allah. Sallallahu wasallama nekun mandum ala nabi dina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sambung wasal nyo dong laki maah perintah bukan aku maah ma bukan aku maah adun. Amin. Alhamdulillah. Tamlah ke ba Allah kita nyo hujrah manduk lagenya kita nyo kata duk sapat singa kita nyo mandung berkesapat ya Allah singa dalam syurganya Allah. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين sambung وسلم ورضي الله تعالى